Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too Much GH akwaba sronko na saso na mema yennuanom ekristofo wo biase afanenia afishia pa kese pa Yesu abewu agye yenkwa adum a ewo eye owusowe mu no ento obia so ewo ne fie a wo mu na ebusuafo woni se Too Much GH na de bia da ye no no ensem sisi sei na te se trashie na ehu benyia pa se ensem no ebedo mosuko ebebie nsem no ne mu ntiase de a na te se no no me esi hu dwa na ya frɛ na nso abeka ye ho na nso wo hwɛ na nso do adwenche eba nti na ene ensem no ya kasa ye member of parliament wagye din ewo man mu agye din Honorable Kennedy Japan ayenim no so we very controversial sem bi enu a sem pon se fa no ho pa na sem fa no ho hu hia won fa na no entumu bi na we anatese wakɔpɛ mu ka program so ɛne ye bi sa no nsemefa amanyosem ɛho na se na show ni edintie no wa anatese ensem ɛhye ni mu ɛha no opɛ mu ka no pɛkopɛ sɛ member of parliament ba shebe de djuma no krampo ye djuma se wo ye assemblyman to nkyɛn a ye djuma fon krampa ɛnsese nipa mpo ɛmfa no ho ɛnhyɛ mu ebi sɛ wo di se djuma na manfo ka se honorable edjuma wa nkasa mu uwo mu bi na wo ka ne saa ɛwɔ saa kwan no so na ebusafo yenresa na wosifa eka ensem no wose being an MP in Ghana is a very useless job aside an assembly member. People always come to you for money to take care of their families, but the one time you refuse, they go about spoiling you and you threatening not to vote for you. Na just say eduma ne afo omoso mo be ye no se ba ne se wo mu du wo banim age na poso wo mo be ya na wo mu amanfo twa ho afechira ba se we wo mu se wo duma edi wo mu se we duma sika prede ma okrampo no we duma die na nso se ba be penim kwanti de ene wo ye we duma nya aketua no so pass bibra me nchen megusua so nia mmoa mesumeto aba manti ma ba ko bi apeto manti no fa bi ema me na me fa we megusua ade so wo mu nwie kire se wo nkura po no wakatua mpo no se studio se mpo no sika de ma mpo se fa ebo ampote mo no se so contractor no na se ne bo pepepe ene de ma ne se wo mi se mu kura mpo no ya o ma tie o ma fa wo mkete gu medu echia ne se wo ye MP enu nti enu anu wo sika bia no wo mu bi ntifa wo mu echefa edi mo mo se wo mu ene to aba edi eyi wo nti enu anti ena ye member of parliament for Assin Central edina so aka se eduma no nkwase eduma entiase bia enim na se wo no pa wo kanisa no ewu be hia pa se ye be hwem se aso wo kan because asem no amen atena no ana te se wo hu do enu nti no wo kanisa na se asem no kware a wa se eduma kro no enye eduma pokra se eno nipa ko nti we de we nya be du de no abomoden atonkra afre wo na fofo we busuafo bi bia wo be hu bia no so abeka ye ho na ekobodie no ekoso na won so do adwenche no abata won se na bibia akoso wano bomi na me mami akasa me nuaba ekes kapa akwaba shonko ne fa nkomo no ehye so ekia me nuaba akwaba njoso bibia boko nyame adum bibia boko na won so asa so na dum no adum me okay na ekia ya member of parliament akompre ko member of parliament mark Assin Central ba ko se Ghana henya no MP oh no kra na me kwa Ghana henya MP ba ko pe ene Honorable Kennedy Japan MP a waje ni din na tenye nim se wo pe muka asem ni enu anything so wo beka asori kra po ne onu no kire asori ani pa nko wo beteche ma asori we nka no kra asofo se ne bibia na no wo mu bi na nti onu emu adwumaku owo mu si wotimi ba gonten ebe ka se adwuma na wo ye no the one of the useless jobs ewo my mu uyi assemblyman to nche a
no dear nyina so pa na ohwa wo de gyina so akasa na nsem no kan no mpo no se nyina so enough mpo se enu ntinu beka se adwuma no useless ana Jo nana mameda wase ebe na mana makunya iso achia too much ahwefo ne etiefo mam wa chichi benche ya mo hwe nyame enhira mo pa eye ewo mo support ne odo a mo wo ede mayen na me ba wonsem no so no yam papa Honorable Kennedy Japan so wo hwa yesi ane do tinija ho no nim se de hihyi no esi efa wono MP na se wa ba abonti ababa be ka se MP ejuma no ejuma de the most useless work we the assembly man edie efri won man na chese wo mo edie na etoa eswam na ebia na chese ebia owo ni nyina so utie ne nkasa ye mu se de no wo ka se nkofo beba won chain for school fees na say ye ndwin sika ye de ema wo no ehun once was kasa no nchemu no na chese o kasa de ekokosi so sa say free SHS na eba ye no aba beboa wo mo pan kenye enu a say ye hu ni say abeboa awofo ba wo mo MPs no na abeboa mo because kenye enu a anka say de enwoma ebesi akọ edafa because sika wo nya no ni MP emu no ensum bu bia na say endosu bia awo no wo yire ewo emma no aje se ni nyina wo behwe wo mu na se wo bi nsusu de ne de ba be ka hu enenye nipa ba ko pe na eba ne nchen ebe ka se me ba school fees ebia wo beba me nso meba obi nsusu beba o nipa me ensa constituency ni mu ni mu kofo ni ebia constituency ni mu nipa be 5 aba na obi a ede ne ba eba na se nipa 10 aba obi a de ne ba aba obi ade ne baba ko aba plus ono senka say yema say senka ono susu ne ma ekọ school ni bia ono susu ne ma ba be ka ho a na unim them amount of fees a oye de otua entu ono no woni say free teachers na eba ye no aba be boa wo mo kenye no pa dia na che senka wo ma adwuma no mfasodie bia nyeden enti so wogina that aspect no na wo bia wo ka say free teachers na ba boa wo mo na ema wo mo dwumedie no etimi aye dwumedie na kenye saa dia ka useless worker na utimi wo say boa na wo mo boa no odo say wo mo pese wo mo boa wo mo hu omo bro wafo a wo mo eboa ban the moment I dey MP edin no be bata wo hu Honorable din no be bata wo no wonni bi krampo na nipa no hu ni say wo obi ena wono no senka enye ni sika bia wo woni ni nyuma bia wo wa na chese anka nyoma ebe de ebe fa na se anase obi ba na wenye bia fa ma na se de no wo ka na chese ye be tag no ai na chese utiri mu adin ena mento aba emfa emma se aba no price wo ai se aba no price aba eye enwo mento aba no emfa emma enti se o ba me in that aspect ne dia ye beti na se ba se o generalize ne se MP adwuma na nkasa eye useless dia any other na countless of time was standing for the position no for Asin Central for years not done that with other so age na say eye useless a emfaso bia enimu edia then that means say na say wono so no o hunu dia wono so de ne dia like ne life eye no so age na because that's how people are going to think and I said that's how people will think say Jumedia ye dey show unsa na dane da wujina for years now na de bia wo kogina e ma ye to so aba dodo na epe wasem wo modern bo enti na we de dodo na epe wasem ti say wo ba aboti be ka say useless worker na say wo bu wo ti mamufo na animtia wo bu o ma animtia because of say wo am so omodo omo how no omoda dwen tetew mehu de wo pa che no ba hu sasa wo mo do mo dadwen ba wo mo ba won chen na wo je wo mo fel so esere de chom na te se wutiri mu no kra wo nya ya na kan e bia wo pesa wo be me da se pa ma ntwa no wo no ekia yenim se wo mo emu nso na bi wo ha wo mo ko kape a ebi wo messages bi a omo de ba entenye no na wo mo aga se onyo mo no mo frefre se nipa edo mo afa se o miya mo because se wo ti wo yi ena wo bai no so mi be MP a eduma bai no am se menya opotemo na me ya ma nde sende enim se eduma eduma wo koye ntien de to aba ma no ye so na wo se fata okwa eduma no bai ni ma nkwa dia wo be but ebi wo so
so mo kwa abonti a messages a wo mo eka ense mo ka edit check consistency mu for no hu se no na bi de anyina so ani nti no wo mo sori a no mo ko makachi ana metimi aka se no because one make ye timemufo na wo mo be di wachi that moment na hu se ade no wa ban na wo so enti bibia wo beka bia no wo be ye den wo benya e dey free wa ban no emu enti ono nso so hu se wa ban na wo so na bibia wo beka no wo benya nko ade that means ono so na this way no dey be ba so because onim say wo e na wo ye ne ye MP e wo constituency e ho no wo e no betimi enam so e dey dru mampanyi no wa na so de bedru aben no emu anya de o ye de wo pe because on timi nsimu pam enko mampanyi fie se mampanyi ya na eto aba e de ema wo enti me ba wie school enti bua me ba unya da opportunity no enko dru ono mo na wa ye de waka wo de be fa wo MPS so enti wo MP no so no no so e bia wa ba bonta be ka say last year me bua nkrofo dudu o sei ena me ma wo mu enya school eto onim se na je se ye bua nkrofo na me de maintain aha enti me so enye me ba no me was kapra me be hwe no kra na me de ko MP no because wa bua ebinum enti wa bua no kwa de me so me de me baba e wo se wo ye de wo bua me ba no enti se me people dey fra one message no campaign message obi ebinum e de efram se senka enye me ana se me batina eye akonya isu ma bua nkrofo bebre e mo ananka wo mu ntimi hwe wo ma entu wo mu fees metimi aye e de ama wo mu eno ntimi ma me fie ba fie nai ka ho a metimi aye adwuma e chense metimi aye adwuma yese wo ba bonten aba be ka se wo ye bibi se di ama nkrofo binum enti no se ye san ma wo another year and years se fa ye adwuma wa ha wo be ye de bro so esa enti ni pa se wo hu se se meti krom anum ena na minim se ye bua nkrofo minim se ye tua ebinum ma school fees ayo ene se die menya hu yi die ene ma no so spread na was spread into one message a wo mo de ba bonten a wo mo ebebe ka no anase wo mo nsem a wo mo de ba bonten ebebe ka in terms of self o mo ye campaign na rally a every woman no ebe because people na one planning ye so wo baba be ka sa assembly e wo platform so but the moment we hu crowd no anse wo hu edom so a wo show penhwe enti a wo so hu nya bibi ma ye hu se won so oye de o wo hono esan said dodo na eba na enyo mu nyina na ye party members obi wo hono ye NDC no ye CPP ni and so won se wo ba won kwa de obeba because of their what se wa ya ma bi no nti won so eba ebia wo bi o campaign wo shia na be man 50 Ghana bi 20 Ghana bi 30 Ghana bi enu nti na wo ye de wo ba be piem wa ha no enti be piem na oye NDC ni CPP ni no what say ye MPP ni you say wono wa bo ne constituency ena ye de MP no wonya hwe emfa ema yen a afei oba obua me ba meto ama me ye NDC ni wo so pe ni vote nti wo so be dem wo be ye otu de ma no so akọ no akọ ka kire foforo say yo enti o mo nsem a wo mo de eba no ema o mo ya ema ni kwa so o mo hwe ni padodo no ema wo mo bring it out wo mo expectation so high to the extent so mo ni so mbetinya ye bibia because of wo ma ban a ewom eno ene ka ho ebia ema sa demand sa ya na timemfo ne de bra wo mo no edoso okay na ibim so yempeni fokra ko wakase bi se dodo na enisa de oso takrache enti wade wa wetu weso so mi ponten mu ha se mana mi constituency mu me hwe de koso wo ha putunyuma enkonkan wo ha brama mi man for bread mira nya kasa metimi ayo bibi aboa nu asa ko mani se de ka na sisi enu makodi nkomo mo titremu bebete mi mama
important e wo on ma system wo mo e beka say ye nya wanka but this is the situation whereby say bia nipa no o woni sika wonye na atwen say wo ye den wo kwa abem ena enkrofo na piepia no na obetimi na bia okoko wura mu no wonya bibi afamfiri aban no ehonom ena wono ana di sika ya ena ohu ne say adwuma na wo ye e useless because hu ne say bia ko kwa aban ni mu a ena go benye sika by the fact so kwa aban mu na so wonya mo bia emfa emfiri mu ena still na no chese wosanso edi ni sika anaso wono ana di ni sika edi eye ni dwuma enti ano ne sa no hu ne say ene say ka metina me ba bi na me ne me yire ne me ma ne mabusua me di ye o mu di mi sika enka eye chense timamufo nyina ebe baba be di eye mi sika o eno na wutimi betimi aka say eye useless say ukoko dina ya na say ye omo ede position no ebe be to wani mu oje opinion say wo be ba say wana wutu anamom ena wo koye na okoko ka say ni ena me pese me nyemfa mboa eye me manfo enti me kwa kokko gina as an MP monto me so aba edia ena wo ma yiu ena wo ye mpuntudwuma na wo susu adwuma na wo wo sika kakra wo e kan wo so de eba wo mo edia me hu ne say enu nti no wo be ka say udwuma dia na de brena edia ma no e useless enti say wo be gina eye say nipa o metimi de o manya to mo so na enu nti no wo ye mmoa de ma na so mo ba waso e wo no nte say e ma wo eye useless okay nenti say sa na tie de a ekia na de honorable yi ken say ya dia sa na ye members of parliament ni chichi wom anaso wom nia adwea no chi wom chi edi enfuto no wom gbagu emi so na tese wom de ji bibia fi ho akọ pe bibia be so bibia no e de wom pe ananse de pa na koso because say eye ni pe beba wa na say abeje omwa omwa na no nti no hu ni say adwuma wo ye na use anti ade nti na adwuma no kra ko no wa we in the first place eno na make an say wo mo enya eye emfaso edi efri mu ba asin say won say wono no hu ni say ase ono ne responsibilities edoso ono ne responsibilities edoso na wo rem na mo say responsibility ne bebre na say ade no won say eye MPs ni na no mo wa yire no miensa na so mo wo ma bebre are you getting it you're correct enti ebia wono no hu ni say ono ne responsibilities no edoso enti won so de wo de aba be ka ho no nya nkwa wonso anya munti na obebe ebe ye den wo ba ye se eye o man no enyina wo ya de ebe favor timamufo ni nyina ba won kwa wo single won kwa wo out eba say wo ba na we so aba se ne ba na say ya abra aban no susu ye bibia for ye school for ni ye acheche for no edia na chese wo hu ni sem ye dwumadi na ye de e ma no ye dwumadi hu na na se faso di bia emfa emfim na wo kan ni mfutro na wo mutu ede agu ye nipa esom se wa waje ato ho so se wo beba ba be ye MP wo beba be di dwuma ede amomo owo wo nsem a wo ka wa we chiche nsem a wo de eto eye wo mo anim ana se wo de chiche eye wo mo re na se wo ba bontia ba be ka sem MP adwuma no eye useless dia ene na chese eye sika na mo ya maje se mo kọ akwa akodi enti na chese nkeni kwa se timamufo no wo mo de wo mo haw ebre mo na chese mo dia na mo motive eye sem wo kwa ye MP no eye se wo kwa ji usika se unya ji usika ye wo kwa no obusua identity se ya ye timamufo no na se mpotamofo no enso de wo ma de soa ebre wo na chese eno no enfo so na se interest na wo se nka wo mo enya na se wo invest in the people no eno na me hu ni say bia be ha because I said the entire area so want to see ya say fa say edwumadi a me die okay na ebia bosu ye tia me ka me nim say akatia ye de e ma me eye for me ene ebia mabusua ene wo mo metwa me hu eye den ehia na say no me kon me nim say sika me kwa je no bosu mi bia na eye no na me de ye me di hwe efie na all of a sudden after me bebe ye wie no na we sori o de ne de ebrem we sori o de ne ba fe prophet am nim say minya opomadwuma me wani nyina prophet am minya de fra ba mo de abeka me de ho anka no metimi de aye dwuma papa bi no they say me sa de bwan kofo de na de fa so bi ani ye dwuma de na me beje to me ho no so enti me woni say eye sika wo mo epe na afa ya sika no timamufo na na ese eje pay na ye sa de mo ne back no enu nti na bi o hu ni say useless enu nti na hu ni say useless na enu nti na
members of parliament are one free one constituencies because we come crap no or MP the ma even to offense baby now so not Accra offense to obeko ana 4 years of for every Accra no your constituencies are would members of parliament are one more ejinama one more crap for the so we see what say one more din kunu mu about 20 years so kakore say krono so dia na ekwa na omonye bipen ade 4 years edu ansana edu tesebua payo no mode yes anyama no me sana me hunu tu me understand me hunu say bua payo because say mwa na wo ko yes wo de bua wotima mufu anka eni kwa say wo mo ha wo de baba betu ani no ade a chese bro so to the sense wo say udumedie aba be useless amount internet say nipa no sitima mufu no so for mo ade so okay ene wa wo mo aso yeso ye nchia ye nchia ba ma ene so ye boni omudi so omoye enya boni because ye to aba no ema wo sankenye ye ankenya de so obekwa kopie mu ewo no se wo be ye MP na busumi aso mo baba beji upe any other tips ne de keka eho ama wo de akohwe wo busua allowance awodo na se ya to e de ama wawie na wanya sa de ni nyina wi na kakra wo be pone de ama ye nso no ama chese nu ntinu hu ni se ya ma wudwuma de na baba ye useless na panyi de ama unu fa so bia eni so emfa ema wo de enya betina fie ne menya MP ne ama wo bia ono hu ni se obetimi aye no ana wo de ne de no ebeboa no ye ma ne mboa ye fanchia ema yire no bi so o ma be kan ye ho ewo ye chat no emu Star Blog or say good afternoon ye da wasep so de da bi de bi aye betina say no o make sure say o nso ba be kan ye ho na wo oni ama dwude na aye poko DK mo pare so ya de pa Kennedy is not true massa ono so e de no say it's not true. Kennedy asimo kan nya no kre meaning so MP so a Star Block so essay so that means he's also useless me we say no na make about what that means so say ye di me dey ehu hia ye di me dey ma na we say and di me dey ma no useless and na say one kasa no who na say like who my who purchase one so no one sombo wo bi so na ni ati say honorable Kennedy Japan so dey on me fa no won share eduma ye useless mu ma wono so me useless because o bi there waka won nsem am obi anya no won so no ne bre hu hia ne pa na daje woni hu emre ketuketuka ene wada so ada ye mienu ento kwa enta etu obi a wo sika de won to fa won to useless thing bi because fa so bi eni so say useless the tree no ade fa so ni so de obi o sika de no ko to won so aye den na enti no ma bo ne nsem nia me ka se e bo no to fa afema na waka no na se so no awaye me ho na se so pa che se ono krampo na wogina ho e de ma ne manfo no na se dwumedi e de ma no ene onu amu no wa classify and also wa ma ye unu say all the MPs omo botaya na se wo ma yi omo de koni so omo kwakonya eye emfaso ne so faso ne ntimi ama na che se wo mo mu no ankasa no aba be ya ade amfaso de bia eni so omo so aba be useless e wo oman no emu sana me metimi e kan ya hwe honorable Kennedy Japan in particular oyobia even in peswa so no ba na say afi 2020 so sempinal there's a invitation no de moi any no song of fasting e won constituency mu and I believe be person say constituency for na gile di say every day o nya bibia any ona boy e bi pen aye bi oda ono so aye bi for better be e bi ntina de say ordinary akọche so ntina no na se si ade afno na o na because enye MPs bia na say na mechanical no timitina the constituency mu kwa ma fie nupo ekosi obi okra ni getu abammi na niwe na sa okobie ma campaign okoye campaign brand dem mu bia ope emu bia be ma obi esike bia obetu bia ma bata enu twemu a asam enti enye se enu na akoso ablo so ena sesi ano afno no ntina ode ameme fe kasa ntemu na sa ora ensem no kanisa na obeso wo kam me hu ni se afno na afno no wanze Honorable Kennedy obi a wono ayantu abama hu se wono ne peso so no aye posters empo because o si ade wonye bi because o so no hu ni se
can bit me at the abwa a year and crofon as he bit me the bibi am our mind. On one account, On one account, on one, yes, I campaign. And now about Jabaka say, yeah, Jumedian and I say MP no, a Jumano, a useless. No, only say, yes, the same. Well, can I say, yeah, Baya, Timmu Fon and I said in person also for the so baby Johnny how. And I may say free education about it wants me because of the school fees, maybe feeding fee. And I will pay the pocket money. I'll see Antonio Mango Chopos Moon Farmer. You want to say, how no? Now, there are one say every minute to say over cow and the channel no so say. The ending I'm putting in person for no so well, yes, central. I grab for you. That's the other hammer. I don't have phone. There's always one nice, to watch a Juman, one giant a BA in the end or cut it. MP Juman useless, ever so be in Sodia. Say out one of us, and that is honorable. When yes, it can be a film. When ya a UBB and from many young, how I want to be now quite share and in a bush. To me, won't say a phone or a deal honorable Nebra as so said. And Gedi Bianca, your cat will be an honorable grandpa and go boo Emra won't need to say Nipa Ferreno or Nimian Pedro. Now, so almost sassy, Susan, almost honorable credit from a grandpa. That honorable grandpa, as I say, no honorable printing, say the new crown, my semi bassa. I'm out for the honorable neck edge. Near my everybody to an honorable to Miss Cadonia on our side. As I counsel with you now. Let you know. Only honorable no grandpa and uncle as a son, they are son and Cadena offer. Honorable, dinner worker say, Benya and uncle son, and yet they say bit me as a son. The fact to say a title, quite a said, a young man penny, yet they are not the one who is a young man penny, just say, want to provide a BBA, one more will be a Jumania, one more will be a show more be a canyon, much as will be a Bibiano. So Anna, just say, Bibiana, and I said, Bibia would be piano. Our no responsibility, I come with along, and I say, coming along. And see, say what they are back, and I say, they are two so no and so dear. Was said, also wonder a year, won't you my Eddie, my own say a yampa, and say, I'm out, say, Obia, we are vice president, and I will school near my class rep. Eh, yes, One Obama or Boo, I had about one Obama, Dodonel, who are soon fast for dear Eden, a woman, but as a poor woman, and woman is a woman so account because the action and saying, time and near Quaco year, Speaker of Parliament said you want to go on fee. And one machine be the fear, a bit more red ballot papers now, a bit more two ballot boxes, niggas, Johnny. Temple run for an hour, one subways if one artist or more a year woman. Which means a woman can be and a woman and my a dino and when Yambia anything, every more and banners and when Yambia MPA and fire and it is a woman so no, but to woman and no man a year. Now, woman show how I go about one more things because one man, the moment I did a year one up on a man, what by MP, I have friend one up with Dino. Oh, do baby, I want to be grumpy, but so on your show off. My young was all your own now with your bedroom grown party, what I show. I all your show off. Who need Piana by force at the piano was on your show. That's when it's man, yes, you like I say, on a can a funa, that's what we get to use to. One who said, one noble was said, and yet down it's over pure Oklahoma, which is car. But I will say, I am more tired in Zino. Or best, but the moment I want you. No, but what was actually emergency visit, say, and Kajuma, a show amongst us a woman, and one way, and can you probably bear as on my home was on Kajoma because say, if I say, be an honorable, so, oh, yeah, pine, but no, put you might say washroom and Ghana public toilet thing, you may be a yaw constituency man and can nip and yank and home by young market to crample place. I yet it over one a bang young man and I say, man, one more time, ye be a deep woman wash so you may say to this time wash and swap and get any people come was say, okay, it's gonna be a car, you're going to be saying to him. Nanama. Nipa nipa ye nipa o pa ye ni nyina obi on why na adwen so no beba wo hono ma ba pe ebi ade aka na de ho de ba pe bi aka se ya ma say ye nipa edu ne wa ha na emu 7 aya o ma dwen so o mo de ye market eyi na ya nsusu na 3 na aka ye nya market ho
nya fa so dia na won abo the supply market for the yesu ye me ensan ya kan ye benya bi enti ye de ne se yenso ye de petition be kwakoto ne ni age de aka maji di aka ne ntino ye ntimo mo foro kan ye kra bi kan ye piepie mo ti komo mo kwa omo ye de o corruption ye ke kan wo because if you can onya no say enso no na say o kwa sa de na 5000 e be so a enam so onim so o di 5000 no be be ya won na wanya one benefiting free that 5000 year project ni mu no won so be ba with won so different issues say won so be pe emwa enti na 5000 dey na yenya ne 10000 ana yenya no ye 150000 ene ye kokogia na ye bia ba enti no ne san be ye 5000 dey ni area na afi dia ka wa chire no na chese mo amo be ba no so mo dia supply na ekia ye free Honorable Kennedy Japan ne sema wode abetu dwanas ne yenhwe na wotwi mu doctor ni bi peni doctor peni bi pa de nsem bi abetu dwa ne nsem no mi ano ti ye no hu duri mi pa mi nim da ekia mi ene a mi hwe nsem ya mi share the doctor ni peni ya te se ode ono no ne social media platforms education public education mi ye ne nsem wode abetu wa mi nti bi peni nsem da na doctor yi mention the name hospital akura we ye ejuma wo but from all indications wo ne handles no so no we doctor na my follow up wo ne stories ahodo a wo de eto na de bibia no so no ne nsem nya efa apomudin sem ni se ne be betimi ahwe apomudin emu no na according to doctor ni wotla ema abaso no ebi beto akese to I say for ya bottle we you will I had you some go and no round other the baby and quiet moto fresh we don't suffer now with ya and maybe one open the sentinel ama ebi mu de Maggie make a Maggie because ya have send you na seasonal cubes cubes say the good memu edu na ye ka ho me da say enu mu bi and e bia sha say the perform anima o wo mu true mu wo mu epia sha o bi kra de sha panie mu na ne sha omo na gu panie mu na de so dia won twunu mu na no enchene any anwa e wo mu no wura twunu na de say ebie twunu ne tissues mu bible mu ni tu mu so be ba the real to no say yes atuonye nentino me pese me nti asese din kwa nene ema yaba ni tichu mebu no because of brother obeka so bon the brave ntu ofa no kra koto hu so say wo be hu bibie na tete ema ene yaba ye hu shape ben pa na say de ne hu afa shape ni ato ene hit hu a ama ye ni abre hu say kwa biara so ye be because aside ni issue you da betu da ye wo Ghana ha na Dr. Obemfo ehun sensem amanfo a te wo ye ka ma to ma ko just sculpture wo de mi ka say enye se wo ba bonya shape enu ka de boost confidence e ma we mi je wa na ma wo ye okay se wo se wo bubosi nti e fine but kwan ya amanfo e fa so dia pre shape yi apret wo yi ekia wo dwun hu ni se nana ma asama wo kan mi po de me ti bi mpanyin nsem da usu wadru me ti bi mpanyin nsem da o de se wadru de na ma min kan doctor no ni post na kan sa o de etu da na se no strength sem no se na o de etu wo no na chefo mo hwe nso ntimi enye bi enti o se Didini Silas Agbesi, Dr. Silas Agbesi, o se Ogoyi by the I think Twitter name Silas Joy MD, o se stop popping seasoning cubes into your anus to widen your buttocks. It is not safe. Women inject these cubes with the hope that the salt and oil content will expand their tissues behind, making them appear larger and rounder. It can lead to hypertension. This is why I just said, "What's wrong in tia? What they who proves kakra at the account? Ekia, Nana, and I make an many Freddy mean TV pennies and they himself go for 2 quite common on ne at the silicon if they can count on the cocoshi share. 1 more 2 1 more food if they can count by say
ade a ya for aduane ade a chese ewo honom se yemfa engu aduane emu anase momfa seasoning enwoma emu na order sani utimi fa edigu kan se panemu edi wo to anase wo to cube no epia de sebio utumu kwan se enkonkon nane na build wo to ne wo de kwan yefa Nyankopon de ohwe ya efata wo eno de ma wo bo ade nyina wie no ka se wo hwe no hu se ye den eye anka nya anko be de wo beka me anti na se o se ana Nyankopon ka se obi anko sesa na anya emfamra ye mbo eye no ena ye de sesa bebre ne de nya ato nti wa anya to na de se wa sesa bebre enti wo de no de Nyankopon hu ye hu se ye den efata wo no ena wode amawo na trend ne nyoma ekoso achese mebunu ne hu na osese obi wo ye ka se Coca-Cola shape eno na wo so na sentem wo be hu na nufuo mom ena na wo mo de gentrene wo be hu na de nufuo edoso no de baba na obi celebrity nufuo wo wonti no baba be celebrity nufuo nti na chese dodo na pre wo mo de mpane wo mo afa be na ye twa bi no nufuo ato ato akone all because of chemicals that one use one as no ma one use so enti say no ma we nyina emfa ye nko baby a we na ma ye hu say no say the nipa enim de ekọ eche no abro susuatra no adoso we ma ye hu such as like no ma agency mo we no ma ba na we ya enisa anytime mo na ye wa no because enkane no den like I dream being crying the baba with one more who said keep a bit me ama to aye kese e bit me ama figure wo pe like nka ye nim se nka nkofo nim se exercise a wo be ye squat na wo be ye nyoma wo be ye no na ebe widen with tissues no emu ama che se ye de hu be nya se be hye na wo di aduane pa na ye den na cubes season cubes akoko ya ade a etimi eboa ema wo to hye na se o figure eye okay yenya ka hu ebi esan say dan ye pese yenye bibi extraordinary ye pese yen so ye bring out something different ye ma wo bia ehunu enti nipa no woni bi kura po na e ka me akwa ye se woni bia na che se wo su ni fan woni bia won kan woni bia won nye sei enu aka hu ebi because nipa no ebi a wo ye slim ebi a wo ye short ebi a wo wonufuo oni 20 no na ye sere no o ye kosoro kobo ena wonufu bebre ena woni tuo obehu no akwa twene ye nsra de esem bi gu meto na because of how you criticizing woman and say your body shaming woman and also come ebi because nipa no say wo to na woni no fo e be say eh na no so there oh no fo no ni to e be say we dey ni nko we dey ye kan say improper fashion enti we dey kona kopi bibi efa ho enti na fofo ene how was say enyoma ekono enu ka ho bi enti na masa nyoma enu ka ho bi etem de enka no me kai pa me sabe say 13 14 15 na me wo girl bi wo me ebe mo o so pa say o ye TikTok not say me me o mi fie na to bi but na ono onimu wa ene te so wo tuo ene wo nu fo bo nu fu ja enia wo sa ebe mo no ne po no se na no wote na nipa church na nipa se say na kuraketua na wo nu fo kese na otu akese say examine kwa no ofere but na me sha wo mo no class a shape no bi ni kwa ba fe de wo mu kra na ye fo ko Instagram Twitter so o twelve ni tu obi a like enti wono obi so to wono no hwe na me nya bibi anye just because say me ba be twa me nudity ato on me ba be kire me shape na no kwanti no I will be known and I say people will get to know me. Now I feel me be a juma na no because of how I me starting and it's a bema ko for aba any why not it's any kwan bia so no obekwa kwa for me me kono me ka ko sisi say sa bre no ne yesre no bebi obefe bia na enti na say the offer ne body no offer no nto be shata na crop so on shata dia bia ankyere but enne obi wo sa shape ni bia ya kokudro pra de man enne neni je ho pa enti be se mi mu se die na aba wo shape hu a na wo to kese hips akese
mu akwa mu a ene obi e tu ne egu so because we red market mu ene shapings say open new shape wa drop to comfort to kopa a te say amanfo do mo ato so a adima nka say auto slim tea wo mo shape no mo o ka so to abo na customer ti di ochi ninti no dey na aba wo shaping ho shaping say obi e say nti no ena ama aya kono de a obi a to egu so na ma asema wo bu say on say the aba na say the nti ama say dudu na ye to egu so no obi wo hono mu a say be wo society mu ana so wo baby no ne ye bia no say de na wo kana enka ne no so obi so a ofere ne mu ana say yesere no ba say no eno na nkrofo ye de crazy enti obi yesle mo krampo na wo pe enu mu no a che ebe hihye no obe ye kese say de ebe ya wo no nso no obe fata na so obe fiti in the society wo bi wo onu mu a because we say we denti pen wo denti ye na be me yo okay e de emanu be me jana na say be me kokochiti okohwe ya obi a wo so e na ye like wa ba be gine boy adenti a be ma ne ka je ne sa na so wu ni to na so wu ni nufuo enu anti onu so pese wo ngongo ye bi se eye nu nkwenti na metimi aye dia so steni agime kunu na me boyfriend atena ho dia ene me so me kwa ye bi eye how a enkofo ebody shimi ebinom with one figures a wo mo ewo ene wo mo enyom a wo mo obo ho no ma ya ware no anaso one ne guy ekwa otimi ka say wa hwe se de wa ye ohun wo hwe wo yonkun hwe ni shape wo de bia na je say wo anu anu no unya wo ho hwe wo dressing po na je say yi wo figure no e de aba e bia wo no so figure wo ni bi yi wo ni bi enti akwa benso ene anu anu say ye boy ye yam belt na je say ye hye enoma hair pads ne de keka just to always prove say wo no so no or you qualified to also be respect and answer to be accepted in the society enti wo busa ne sa me woni say how ye comment on nkofo body and answer ye embrace nkofo bi rejecting nkofo bi no na amasa na me fa kwan so achia amponsa Jacob also wo hwe fi Toyota World Dubai now the comment we have am me kan ni Facebook enina so ni go say I'm watching you from Toyota and I'm from Adansi Pipia, so what the doctor is saying is true. Or see what there. As my doctor no can do Adansi say but I share Maggie and I say seasonal cubes e do na go hospital side na maybe you wo ya be be too for say e fe bi krampo e fe bi kram wo aduan na ebi wo chemicals etimi provoke cancer cells e wo hu enu gbe de gbo aduan mu na ya nwa na ye be di no enu program say enye obeka fie obi me beka say le ma be pray because o so say wo di ni dodo na jojo no ni petua no nti won pe ni bebre eti se sie ya ma ke di aduan se ani ye fa nya aduan bi me di hye ye to a se ni bo kra ba ba ye din o ma beti bo hu an se enche na ne bo aba ba ye wo pe bi kra wo nya bi nye se wo ke ne nti no esi a no mo eni sha de kra wo nua so nti na te se wo de show to na die na esi a no mo omure ni me pese me nti ase wo kaka no ade wo de go aduan ye se so na wo de raw sa no e hye wo to no ne nti no sempa no mo de no moje na ma asama wo bu say ya sempa because me crap na me tia me nim de wo kire ni say nipa na wo mo start we use yes I keep na be an Indian free post say put me the show to Emma ye why and bringing that idea no e de Emma wo mu ma wo mu hunu say wo be kom na bia ye doctor bi nso na aka ena bia o ka kire wo bi say ye oil anase salt wo no hansi anase ma tissues mu ebie build ade kama ye say na so our side effect say ena wo bi wo ho no mu a wo pe ade na wa ka ama na hunu the benefit a wo benya de afim no ye ne side effect o ne disadvantage o on farm de obenya film na de obenya film na ye advantages a obenya e de afi adikro ni mu eno na wo no hu ni say beboa no enti say later on
na say do how ever brena at least time a wodi enya yes wodi nya school so wodi nya car wodi nya dan wodi enya ejapade bi enti say edru sambe so bi say wanya how na say enya nsusun so e wodi so hu ni say na ejapade a wodi enya ni ebetimi ayeden aboa na ma watimi ayeden ekio say ayem na ade a